Kardom Pinikarbi Prime Time Bertang Ton Pen Arjupanik tha. Aruni Phai Kretroxier ni Singhason MSC Constituency Parlo Lapen Boklia Thana ke Pangkang Thekerajan Polingarlo Prampri Langso Am Terona Rong Maker Company Rong Hang Lapen Kachi Teron Piatumahem Porphai Hinia Por Malom Mechopide Bangso ki sungkha chitong ponlok lake inglong arat kachutiki pen kereng ajok non jaseme jangni miri puateng pen ritmi ki kai kachiterana jok rabun edetsi company rong hang ahem me nirlo kajok me chupide company rong hang ahem me ki chopi long sok mun plike tangkalak isi voter tartli long lempum choi lapen alang nitum ahem arnam aton anta me chupiet pangthai dang an pinlo pusi ki phowe ka bang thupen yang chithandoi company rom hang pen buthot ning ki me parpi ka bang phu kar byang long autonomous council CM Dr. Puliram rong hang lapen Singhason IEM Amar Singh Tiso phan ke rap cho hang pon halapu kar byang long ar loki doan organization atum aphan sitame ke rap cho hang pon alam the ningje pon non amat alang litum ningwe pen amat ane oma phanan ta velo pusi ningdu kami kri pen nang chithandu laso hem michude da bange lason lo mane nili tunda kam claim apor ma hawar dang igilo masenge nili phila dak hawar rong kum hemadung la hawar mi kai mat dani le hem bange seghak lo ni tumde i thende lo kira batung lai tu lo yo asi apor ba ni li da anchi ne bayini apor bag du po bajini lamdi asi kalukson lo acha ko pilo lo dak nangli hem hormu horon jam kalukson bangke ladak bange sok ruta 30 mun 40 mun sok dulang kalangdi ke chilian da long lekin lo chilian da si yo lo non ke nong ya sok chili da velo anke aladak ne botar da tar dia botar do la da mi chulap lo long leng pu man da mi chelo ne li choi da chu de lo la hong phala ke do an hor mu nam ke the hot bong ka du ka ya hot bong da mi chulap lo da ta hoton beleng da velo chulap lo intela sok bange chui lam lo pola pining ke chui phan bangna tungai katura aliansi bangji bu bonte o lage pining ve pema tane chu ma velo hala ke to ya sok la hong phala nun ko tingner ke ta mi chu de lo ta da sine yang thro ve ma ko da ne de lo da bidigang ko hala ta chu de lo la puro long du ga ru ta mut ke ba ga sok aru ta mun thong kara phoge du la ni tu ka hisab teng pulute churap ngane kirap chuhang hi puta une de lo ni he mamar ta ko ne lukson ulo adu ve tange la se tangkara lukson de lu asi luker em Amar Singh ti suta aphandani di juniri mane akirap nang pitha ulo la tange la sar tuliram rong hang sitami alangli hin ben aning reng nura nil phan nang kirap ye phani di juniri lu tema son ni le kalukson kari lo anda lukson la lo kityo so anta velo chibita velo pining vi bana ni li anchimo videlo yat pena mi ni li pan nangara ni pan ni pining padi kyo la ni jali e masin to tiram ha hana ni li chuni ri ba na ni tu do bom la ho do bom na si alang li tu ni rat ni de lo ti na mathara nang la san ni li an si ni lu Kardom ne churu ta mane nili la organization a committee abang nili ga son kalo ne chini ne tame lang le tum si chini lo la sila organization committee asong ran si tame nili phan po ong isita sap la asong tin la nang ra son te nili ningki the uji athima nili ta kesu nili mithang pen ke chok ki pini puta kali hawar mi kai ma si chu de lo nili rit puta kali nili rit sonte nili rit ke chi kai si chu de lo nili sa dai du ji nange nili rit ta kali ba hawar kai yo ni ma si hemen di bo ha yo ni nili pana khobor de tari ta le ma nili tari da yo ma la so hem sok pulu ya la chu la lo la si la so ajo ni song tin ben organization song den sitami akirap nang thek sonde nili answer se
da organization manda chithe kaling nang asisi tangtan nang pan nang rap tasan ini ngarong pigi nang rapte ka konti pinili ko na sa punta ng hangkong pa mo ka susah dengan tanin ka ini lokang hon ka tanto nang rapasan te ko ta iso ko minta ando te ko dadang itu kalang lo kanang pinili ko na kwan Assam Jatiyatabadi Yuba Chadra Parisap Mate AJYCP Bukazana Roatum Chipatir Piponsi Bukazan CCI Adung Mithangasa Hemalong Arnikang Samapor Perangke Karli Tangpora Kumar Dasaphan Kachikimodun Asai Kideng AJYCP CEC Klembang Jintu Phukon Pen Kachipahem Phupon Amai Long Alhisar Poman Pen Chetongdun Karbilamet Amai Mate KLA Barimai Phuan Perta Bidisar Bariming Tilapen Senior Journalist Thane Sawar Nyok Raj Cyclem Bang Robin Hati Burwa Tum Chitong Dunsi Alang Li Tumpen Minor Chikai Ponsi Mir Chibat Ponsi Japon Lapen Bang So Mai Long Than Bang Kehai Atul Gohe Dulal Gogoi AJYCP Bidisar Horen Intia Tum Chitong Dunsi RDPD Pirangke Pura Kumar Das Aphan Arnisiarni Tang Thek Thek The Atum Apranar Mut Ponderu Jongdam Lute Alang Likhai Long Ria Phansi Apran Kachipi Ponlu Alang Li Perangke Klemtik Ahut Chipaduk Pik Lapen Ang Thin Thetan Abangku Lapen Bukazana Long Penangan Perangke Tumaphan Mesen Alam Thanpon Hanjang Langso Pen Bisnu Likhe Report God News অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ বোকাজান আঞ্চলিক সমিতিৰ উজ্জয়নত অসমৰ জাতীয় শ্বহীদ তথা সংবাদ জগতৰ ধ্ৰুৱতৰা জাতীয় বীৰ পৰাগ কুমাৰ দাসদেৱৰ আজি 28তম যি মৃত্যু বাৰ্ষিকী তেখেতক আজি আমি আমাৰ পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰতিচ্ছবিত পুষ্পাঞ্জলি বন্তি প্ৰজ্বলন আজি আমাৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে হৈ গৈছে আৰু আমাৰ এই কাৰ্যসূচীত বোকাজানৰে বহুকেইটা অনুষ্ঠানৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকল উপস্থিত আছিলে আজি আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 1996 চনৰ আজিৰ এই 17 মে' তাৰিখে গুৱাহাটীৰ ৰাজগড়ত যি পৰাগ দাসক যি নিৰ্মমভাৱে আততীয়াই গুলীয়াই হত্যা কৰিলে যি 13টা বুলেটেৰে তেখেতৰ শৰীৰ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কৰিছিলে সেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কৰা যি হত্যাকাৰী চৰকাৰ কেইবাখনো পৰিৱৰ্তন হ'ল কিন্তু কোনো এখন চৰকাৰে সেই হত্যাকাৰীক আজিলৈকে শাস্তি প্ৰদান নকৰিলে কিন্তু আমি অতিকৈ পৰিতাপ্তৰ বিষয় আমি অতিকৈ দুখ পাইছোঁ যে এনেকুৱা এজন ব্যক্তি এনেকুৱা এজন অসমৰ মণিষীক যে আমি হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল জাতিটোৰ বাবে আজি দুৰ্ভাগ্যজনক আজি যদি পৰাগ দাস জীৱিত অৱস্থা হৈ থাকিলেহেঁতেন জাতিটোৱে কিন্তু আজি যি আমি দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে আজি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে যি অধিকাৰৰ বিষয়ে যে চিঞৰিবলগীয়া হৈছিলে পৰাগ দাসে কিন্তু তাহানিতে বুজি পাইছিলে যে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰত শোষণ আৰু বঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে তেখেতে হাতত কলম তুলি ৰোৱাটোৱে পৰাগ দাসৰ এটা অপৰাধ আছিলে সেইবাবে তেখেতক গুপ্ত হত্যাৰ দৰে তথা তেখেতক মুক্ত হত্যা কৰি পেলাই তেখেতক আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰাই লৈ গ'ল সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কোনো এখন চৰকাৰে কিন্তু পৰাগ দাসক ন্যায় নিদিলে তথা পৰাগ দাসৰ পৰিয়ালটোক ন্যায় দিয়াৰ পক্ষ নল'লে সেইবাবে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে পৰাগ দাসৰ আত্মাই সদ্গতি পাওক পৰাগ দাসৰ আত্মা শান্তিত থাকক আৰু অসমত অনাগত দিনত আকৌ এজন পৰাগ দাস জন্ম হোৱাটো আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে বিচাৰোঁ Aruni Phai Krenier Keparni Assam Police Pen Dilai Tinialia Long Naka Checking Bomahut Ihud Maruti Suzuki ECCO WAN number AS01BT8839 along heroin kinep dulong abirta nangle Sonsi SI Mintu Sekia ke Japon along CDO BN Lapen A/20BN CRPF U/C Sigra Vigil Mate A/C Atum Cherabdun Si Dilai Tiniali along Naka Checking Bomahut Ihud Maruti Suzuki ECCO WAN number AS01BT8839 along heroin kinebdulong Bangso Maruti Suzuki ECCO WAN along 573.620 grams heroin powder packet long pon
Lapen oil tank tame long ponsi side ponlo. Motor kate warabang Manipur karong Sinapatia Sor, Prince Mao, son of F. John Mao Pusi, ang Thekong. Lapen pulis atu marideng chingnang ko. Pinya berta bang kelapan si kang toniklo, kardom.